O le viiga i le atua i lona alofa ma lona agalelei. Ua aulia mai ai 5 lenei o tausaga. Ua tautua ai lenei ekalesia i le atua. E ala i lana ekalesia, e moli ai pea le faafetai i le atua ona lana tausiga ma lana leoleoga. E lagona a le fiafia, e lagona foʻi le toe foʻi tua o le mafaufau ia pea manatu i nai tuaʻā ma nai tamā ma nai tinā sa asaina le gasū o le taitaeau. E leʻi faigofie a lenei malaga o se malaga e sa luutia i faigatā a o le alofa o le atua. E lē ua au mai ai tatou i lenei foʻi 5 tausaga le ua tupu ma ola. Ua ola e foʻi fanau ua alolofa i le atua ma lana feʻau ma lana galuega. Le aloga ai faafetai i le atua. O te faafetai foʻi aʻu ia mo aʻu ā ia foaʻi mai e le atua iā te aʻu le ola ma le malosi. O te fai ai ana feʻau faaaogā ai o loo tino o lima o vae o mata ou te vivii ai le atua i so o se auaunaga e tautua ai le ekalesia. I love serving the people. And I thank God mo le ola ma le malosi. E mai se toʻatele o laʻu fanau. Mai ai le aʻoga amata. Mimita ai le loto e vaai mai o le oa. O amata na faasolo le komiti e le au lotu. O amata ona ai e tatou Haiti. Ia ma taʻitaʻi tatou fai pese ma mea uma faapena. E fesoasoani nai o tatou tamā ma tinā. Ua afu le lea le tautua i le ekalesia. O le tatalo faamanuia pea le atua i le EFKS Porirua. And I love my church. I love my church. Thank you, God. Praise you always. Faafetai.